hari abasore bo mu karere ka Gisagara umurenge wa Mamba ngo badukanye umuco mubi w'uburaya bise ngo mpanumve. Reka tubanze twumve Moise Munyaneza. Uyu muco uvuga w'abahungu ngo mpanumve, dana kubwe ko nimba jewe musabye akama nanjye sinabyanga. Abahungu bararengana, nta mukobwa uzaba uri mu rugo ngo umuhungu azi iwanjye ngo abwire umukobwa wanjye ngo ngwino tubipange. Oya bararengana, n'abakobwa babishyira. Je nimba nitambukiye mu muhanda umukobwa akamwe ati ndagushaka, nanjye mbitambugira ko kanya. Abana nuko abana bakora. None se madamu umunyamakuru, ubu ngubu wahura n'umwana wa Karori mu muhanda ari mu mafuti ugafata ikinyafu ukamukubita, Uramukubitira iki? ngaho nyumvira none. Hari umubyeyi urimo utazi amakuru azi ngo biriya ngo nabo mu karere ka Gisagara gusa no mu tugize umujyi wa Kigali barijyana. Mu Burundi ngo abakobwa barageramiwe. Umuntu aragira imyaka 55 bagoma bamurira mu rugo ntibamurongore. Canke bakeneye twigaragavye tuzi mu mabarabara baturongore ku ngufu. Tuguma turibwa n'abafasha b'abandi bantu. Icyambere nkurikije imyaka ya umusore ugeje imyaka 25. Ubuzima ko nyine arongore atararongora ngo bajye bamwirukane mu gihugu yakoze ikintu cyari marwa Gasabo yabifunze. Abantu barimo banuza babakatiye bo burundu. Erega namwe Minisiteri y'umuryango nayo hari ubukangurambaga idakora bwo gushishikariza abasore ngo bereke ibyiza byo kugira abagore n'abagore cyiza cyo ntabwo ari inshingano zayo. Rome ntabwo uzi icyiza byo gutunga umugore. None se ndakekera tubwira icyo ukeka. Erega namwe nta kintu mukora kidushishikariza kurongora kandi mugenda mwumva. Reka dusaba abagabo bubatse, abagabo bubatse bahora baza kuduhungiraho nibazajya bagira ibibazo bageragerageza uburyo basi bajya mu marogi. Iyo baje kuduhungiraho twebwe abasore rero abaza batubwira ibibazo nuko bigenze, dutinya natwe kuzajya turara tubundabunda ngo umugore ngo aransohoye.